Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi maruhna di langit, ente maruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpina hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah, maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini, beliau mengirimkan sapi. Milunya na sapina buat di Cilongok, saya sapi 1 dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah ngirim kabeh deuk sanu ngadaharna, bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh, Habib Nulain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz, di dia hadir. Bahkan di Maroko ke hampir hadir, dan beberapa Yaman kamari Habib Ali Idrus, Habib Idrus hadir. Masya Allah karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh.